Penab Union Minister Amit Shah Pendil Hialong Karbi Bhavan Kikim Jia Phanlong E Sampanpo. Dongmukak Longkam Tiran Memorial Auditorium Holalong BJP Vistarak Asike Kapamanpon. BJP Asong Atum Alamarjan Kapaklang Abang Ki Ington Melupu HSDC Pen Kejang. Kardom Pini Prime Time Abirta Kethanabang Nilisami Velendrong Parpi Nonarjuik Tha Birta Angton Pen Jakong Ingkor Raisiar ni Delhi Rong Supialong Karbi Bhavan Kikim Kirang Jiaphan Union Home Minister Amit Shah Arideng Penlong E Sompu Pusi Karbianglong Autonomous Council CEM Ronghang Pherangkia Mailong Ningje Guwahati Arong Supialong Det Kali Delhi Rong Supialong Ta Thidung Lapen Mesen Karbia Bhavan Donangji Pusi CEM Tuliram Ronghang Matha Parsik Ponsi Penab Delhi Rong Supialong Karbi Bhavan Ahem Kikim Kirang Jiaphan Long E Sompo Karbi Bhavan Kikim Kapang Cheng Jiaphan Union Home Minister Amit Shah Arideng Pensi Long E Pasompo Lapen La Solong E Kisom Asai Kidengahut Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Donor Minister Jitendra Singh Union Minister of State Ramesh Varteli Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pendang Lok Kyongdung EM Atumta Chitongdunji Labangso Bhavan MOS Atangka Pen Kuti Isi Atangka Pensi Patang Ponpo Ahem Pen Along Lake G+4 Mane 4 stories building Pen Amjia Panel to Karbengo Autonomous Council Pen Isi Dison Nenelo Lapen Genon Kedabog Delhi Karbi Bhavan JK2 Long S Block 199 also Ahem Dobong Non Karibon Dobong Okonon 3 bedroom kitchen room attached sitting room also Ahem Jiki Kenami Kanda Yung Karibon Autonomous Council Pen Isi Long Itung Tek Ponelo Klasi Montrap Jindem Sahayakam Iklim Project Hanil Karibon Autonomous Council Pen Kisik Pon Halapu Ahoy Alam Ki Meghalaya Lapen Nagaland Kedai Ahoy Anki Karbianglong Along Le Chujeng Bajir Anta Bangapan Piun E Assam CM Sonowal Amithang Amat Ahoy Along Humri Damsi Ahoy Alam Ki Pajut Ponji Pusi Pinilam Chak Nang Chipidun Pusi Pherangkia Mailong CEM Ronghang Pen Pherangkia Mailong Ningjepon Lapen Nilitung Chief Minister dan Cetong Namlok dia border issues Block 1 Block 2 Lapen Nagaland border Interstate Camera person Sarjip Kathar Pen Digonto Tiron Karbianglong Live Piniada Porpai Kresia Pormalompen Hauraghat LAC Constituency Angkang Arlo Dongmukak Longkam Tiron Memorial Auditorium Holalong BJP Asong Along Amen Kachethapon Asike Kipi Amai Pado Mayalong Lakhakriner Kep Hauraghat LAC MLA Joyram Ingleng Kachetongdun Amayalong Assam State Pen BJP Sadasyata Abhiyan Park In Charge Suranjan Datata Chetongdun Mayalong BJP KADC Dun Maipu Bharat Kumar Timung Karbianglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi EM Raju Tiso Membership Drive In Charge Hauraghat LAC Membership Drive In Charge Sarsing Rongpi Pendang Lok Kyongdung BJP Klem Bangatum Chetongdun Mayalong non Kiklem Ponbom BJP Amen Kachethap Ason An Sose Kevangji Arni Kupuson Pensi Amulup Kiong Pen Amen Thaponlong Jia Phansi Saideng Ponangji Pusi Mayalong Chethanpon News Desk Report Karbianglong Live Non Malam Sophan Birta Ington Ponik Senang लीडर कौन होता है जो लाखों लोगों की तकदीर बदलता है इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप दे रहा है ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक लीडर ही दे सकता है वो भी एक नहीं 2 बड़ी गारंटी पहली 4 साल बाद कम से कम 4 लाख रुपए में बाई बैक की गारंटी दूसरी 2 साल तक गाड़ी के खर्चे की जिम्मेदारी महिंद्रा की यानी फ्री मेंटेनेंस तो इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप अपनाइए और बदलिए अपनी तकदीर बोलेरो पिकअप तकदीर बदल दे
namo api puthat birta arjupon thusenang kidamtang jakhong ni phaikre throk arni Ministry of Home Affairs pen Article 244A kesengji avarsai avepu aputhak Pini Hill State Demand Committee ahin pen mithang asai hemalong pherangke amai kangni Pherangke amai long MP Horen Singh be ahin pen amithang asong BJP long Autonomous State Agenda doma ave rat athengnu pachini pamitha Kuita lalo Horen Singh be MP sir akihai MP ka panjong si ahopet alangli ma phabinong pulo tangte alangli kidoduna party along central along alangli kido BJP a party along Autonomous State aputhak agenda doma avima labang first karbenglo rat apan pasir tha Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Setame 15 August lapen 26 January Katalonahut Hempre kaput hak ningje ponver lasi Karbi Anglong Autonomous Council along ta Autonomous Theraput hak kachikrai ang thek alo deng pontha Council along ta Tuliram Ronghang 15 August lote Hempre ke hang alam ningje 26 January lote 15 Hempre ke hang alam ningje Autonomous State alam ningje ber lasi Ladakh ta Karbi Anglong Autonomous Council along ta Autonomous State aputhak amit hang council along resolution dengtha EC resolution chiba pass tha lasofi Assam State along Sarvananda Kachari pon BJP government state government along Autonomous State aputhak NOC chiba long tha Non-Ministry of Home Affairs ahin pen kaningje pon ateng pulote Smaller State Agenda amatsi ave lasi rat atheng no kapaklang pon alam kan abang ki ington melo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen MP Horen Singh be nang ditum Karbi Anglong Autonomous Council EC along deng ponsi State BJP kacharia tumapan pakroi ponsi Parliament along Autonomous State Bill si submit ponang po non-BJP a minister non kaningje ateng pulote state smaller state agenda masyabe lasi lason drama lason natok langke ington si karbenglo rat na chuning lain lo BJP atum non kitlong ke Autonomous State ke atum ke totally masi apor kali question MP parliament long jok se argument te kecheng sige mikha council of resolution pa chideng tha BJP party long Autonomous State aputhak patroi tha laso pe na ki bange zero hours kalira alangli ke Autonomous State a bill bangle place tha usinili lain pe Dipupen Rosan Hanse Karbi Anglong Live Pini prime time abirta bangke lapan sikang toniglo demi thakme kardom